Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nga nagpailinged itinagan a Crisel iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May saak nga elementary public school teacher. Kunada dagiti teacher ket mabaketan a balasang. Tawan oras da amakiayan ayat. Mamatiak iti dayta. Tanimanang ko amay sa principal, saanen anaki asawa. Ngem impagarup ko nga agnanayon ti kinasingle ko, ngem saan met gayam. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Pagayam a Crisel. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Class! Keep quiet! Finish your work! Quiet ka no. Ma'am! Oh, Carol, lagapuan. Nalpas mo ka din ti ipapaaramid ko? Nagpakadaak matarumwarak itay, ma'am. Napanak kimatang iti ballpen ko. Tuloy naman na dito maramidin niyo. Imbagam kumaa, ta pinabuludan ka iti ballpen. Agungat ni principal no makita na nga agwalang-walang ka di tarwar. Ay, ma'am, para kanukin ka, oh. Anya da ito eh? Love letter, ma'am. Uy, ito love letter Anya? naman mo. Sino tinagdad ka iti da ito eh? Ni Mang Dino. Di aglaklako dita kantina dita sangwanan ti skwelaan, ma'am. Ala, ingka agtugawan. Taaramidem jay isay nga ipapaaramid ko. Ma'am, basaam ka no dayta. Dajay sungbat mo. Itid mo kanya. Taitid ko kankwa na matlaeng. Adula amin. Crisel, Adaak dito ay manang. Agar aramidak iti lesson plan ko. umay mo man ingato tipungan ko. Wen manang, mabit laeng. Ay, nagrigatan ayat masakit ading ko. Isungarod na agpaimbag ka. Agpapigsa ka manang. Aday ta. Mayatan, manang? Juan, anya ayater aramidam. Jay man lesson plan ko. Kan panag-exam ngamin dagiti ubing. Kaya't kumat-kuman ti agisuro. Ay namanang, kasano ang makaisuro ka? Kat saan kamot ang makakita? Binaybay amot ngamin ti diabetes mo. An-ano sanak nga rod nga umay kadkaduan dito'y balay Tawan mo't asawa kan anak ko ang mga sikaso kanya. Oh, Carol. Naitid mo ka din kini Madam mo Crisel di love letter ko? Wen, uncle, intid kon. Ayan nga iti sungbat na. Awan pa'y mat. Imbagak mat di imbagam abasaan na jay surat mo. Nabasa na nga tan. Jak ammo uncle. Mabuti nga kang agdamag. Tama nga noong tanak. Naungat ka din ni ma'am mo? Wan, uncle. Dumakkel dagiti matanan no agungat. Kasta ka di. Oh, meriendam. Wow! Sanga supot at tinapay. Itad ko kan kada itoy. Saan mo nabayadan? Ngam iti may sa kondisyon. Anya kondisyon day tangay, uncle? Inkadamagan kini ma'am mo a Crisel, no nabasa na jay surat ko kan kuana. Sige man langan. Inakdamaganan. Urayan nakngarod dito'y, uncle. Ibagak kada kayo ako teachers ko a single. Anarigat ti mabakitan a balasang. Isa makiasawa kayon, ha? Kunam matlan adda asawa, di agsasao. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Asino takin estudyante iti dayti nga ubing? Estudyante. Apay, Carol. Adala ang damagat kan ka, ma'am. Anya dayta?
Ipadpadamag ngamin ni uncle ko adino. No nabasam ka nun di love letter na. Ay! Ay na, Madam Crisel. At gaya mo't admirer mo, ah. Sino dayta? Sino dayta dino? Jay agad. Umay ka, Carol. Aday bagakan ka, Jarwar. Umay ka. Ne. Apa niya ijay palarwar? Dito yan, tapno mangagmi amin. Ay, umay ka kit din. Uwan, ma'am. Carol, ibagam iti dayta nga uncle mo, ah? Ha? Ma'am. Ibagam adinak ikan iti love letter. Tadyak kayat. Ibagam dayta kan kwa na, ah? Apay nagsangit ka ay. Ay, sus. Ay, nagsangit mo tan. Carol! Agsubli ka ditoy! Wala ka. Pinagsangit mo matin, Jay Ubing. Ay, sus. Ano din bagam kang kuwana? Uncle. Apay ngagsangsangit ka. Inong tanak ni Ma'am Crisel. Di magkal dagiti matanak. Kasta unay tiungat na uncle. Anya nga mintimbaga maya. Imbagaklaan mat nga urayam ti sumbat na ijay surat mo. Nagungat mat ten adagos. Manong. Amang ano binaot, puno kinidil na dayta ubing, iso nagsangit. Kinidal na kakadi. Inamot ang klase ti maestra daytan. Basit labanag. Pagsangitan na ti pupil na. Binaot na ka, Carol? Manong, tinasaya at mapan ka ija eskwilaan da. Anya? Kasaritam di maestra na. Ibagam nga idarum tayo. No sinaktan na ti ubing. Carol. Ato iti tinapay mo. Alamon. Manong, mapan ka ija eskwilaan da itan. Di mo ipalubos, akas ta ti aramidin na dita ubing. Ay na. Saan mo tan asimrak ni Carol? Amom? Na-trauma Jay Ubing iti inaramid mo. Anya ko mati naramid ko. Jack mo't dinangran. Kahit na inong tamsamat ngamin. Ay, winsa. Jack mo't tan nalapdan tiriknak. Ay, minulagatak ngamin. Ay, kasano da ito yan? Amom, ada ngamin dagito ubing abaga amlaeng. Pagarupundan niya ang ungtam. Saan ka di ati uncle ni Carol? Dahil sumungad. Ayun. Dito jaglaklako iti kantina iti sangot iti school tayo. Diyan nang ipatulod kun kay iti love letter. Seryoso, tirupa na. Ay, sangwam iti nasayat day ta. Sigurado ang nagipulong di ubing. Isu, ma'am. Di mo supsupladaan. Good afternoon. Umunag ka dito yung room ko. Dito'y ka diti pagsaritaan ta, ma'am. Anya ka dito pagsaritaan ta, sir? Siyak ni Dino. Ti uncle ni Carol nga inong tam. Kinidel, wano binaot mo. Excuse me, sir. Jack kinadal wano binaot, wano inungtan jay ka anakam. Apay nga rod akas taon ay asangit na nagawid. No diyo inan ano, ma'am. Jack ka mo, Mabalinda ka nga idarom, ma'am. Anya? Idarom nak adagos? Mabalin ang may katilisensya nga gisuro. Kat saan kanton ang makaisuro pa'y. Anya? Sir. Pagtungtungan ta ko madaytoy. Diya kayat adumanon daytoy iti principal. Basit laban nagdaytoy. Saan kumamutan adumakkal pa'y? Sige. Saan ta napadakalan pa'y dayto nga isyo? Nga mada kondisyon ko. Anya dayta kondisyon mo, sir? Basa ang tinted ko asurat. Jay, love letter mo kanyak? Sige. Basaak, no adawayak. Masapol asong batam. Inton bigat matlaan. Anya? Nagbiitan? Ayan ka diti opisina ti principal yo. Ha? Sige. Inton bigat matlaang.
Adan sungbat ko iti surat mo. O sige, mapanakon, ma'am. Sir, ibaon mo ni Carol inton bigat. Tapno ag-eskwela. Anya, kumusta ti pa nagsarita yung ni Dino? Mayatan. Nagkinaawatan kamin. Nagkinaawatan kayon? Ti kayat ko asawan. Nasulbaran ti problema. Saanan nga agreklamo iti principal. Nagseryoso ti rupa na anya. Di pa agisem. When nga rod? Ay, kumusta nga di love letter na kin ka? Nagtungtungan nyo ka di ti may papan iti dayjay? Kapilitan abasaak jay surat na. Tamasapol ka nung adasungbat ko. Demanding. When nga rod? Imbaglakit din Tadyak imbasura. Aday tamanang. Na-injectan kan iti insulin. Ay, agyaman ang kading ko. Mayatan tiriknak. Si kamot nga min manang. Nangan ka manan iti cake. Makapangpanganak nga rod iti nasamit. Ay, manang. Saan ka kumaan na sukir? Parparigatam lang ti bagim no kasta. Ay, sige. Agtugaw ka lang di tamanang, ha? Tadapay aramidak. Anya man ang dayta. Ay, jay lesson plan ko, Saan ka panawan? Bantayan ka. Kabayatan ti panangaramid ko iti lesson plan ko. Ay, makainanaak matlaangan. Sakbay nga aramidak man ang ti lesson plan ko. Basa man pa'y jay love letter day jay adino. Anya nga tatin sursurat na dito. Inikan nan sapay iti bangbanglo day ito'y asurat. Nagbanglo. Napintas gayam ti penmanship na. Basaag man. My dearest Crisel. Nagsurat Takayat ko ayip kaskan ka tinapudno apanagayat ko. Di mula mo akanayon apat padaanan ka. No kasta lumabas ka dito'y kantina. Nakaragragsakak no makita ka. Sikati mang kumkumpleto iti aldaw ko. Ket no mabalin ko nga umayak agpasyar di tabalayo. Tapno mayupkas ko tiriknak paragan ka. Ay-ayaten ka. To'y nagsurat. Nagsurat. Dino. Kasto'y tilinaon ti surat na. Class, pass your papers. And you may go home. Ala, pas ka nga rin ito muna ako. Uy, sakti mo na. Caron? Apay, ma'am. Agawid akon. Mabit lang, Adaitad ko kan ka. Ha? Anya dayta, ma'am? Daytoy. Itad mo kanya uncle mo Adino. Uwan, ma'am. Nakon. Iso ka din dayta di sumbat di love letter na, ma'am. Basta itad mo dayta kan ni uncle mo. Oh, anyang imanong. Idarom tayo dyan ang pasangit ang maestra ka ni Carol. Kinasarita kon. Apay-pay lang idarom tayo. Kinasaritam lang. Sana mabalin Ikan tayo itileksyon na. Uncle, adto yan ti surat ni ma'am kan ka. Anya dito surat. Di ka lata nagtagtagari nato. Mabit lang Inakbasaan da ito'y surat na kanya. Nato ading ko. Anya ti panagkunam? Mayat na ito'y format? Papa naman Mapahanak agpasyar iti balasang. Nag-aaram ka? Wala Tapno makasawa akmatan. Sino may termam? Diyak pala ibagbaga. Ang mga mabastadak, narigatan. Sige. Good luck iti panag-aaram mo, mano.
Mayata por mama. Imubing ti langam. Ta nagibarbas ka ngamin. Agyaman na Crisel. Taimbaga iti surat mo, ang mabalin nga umay kapasyarin dito'y balayo. Apay kit din asaan. Basta nalinis ti intensyon mo. Idi pa'y lang. Agayata kun kan ka. Nabayagan na kupkupi-kupak dito'y ariknakan ka. Anya? Mabainak lang idi nga garam. Kunada nga na naungat ka kano. Sa anak mo't anaungat. Isumat ti kunak. Crisel, saan ka nga apuran namang sumbat kanyak? Ikan kay tinananay agundaway ang mga miris itiriknam. Agyaman ak no kasta, Dino. Adan sa bisitam itay, Crisel. Ni Dino, manang. Agar-aram kan ka? Wan, Nasingpot ka di matlaang. nasingpat mat. No kasta, sung bata mo, ta makiasawa kan. Kitaan nak, agmay may saak iti biyag. No awan ka, awanan ti mga sikaso kanyak. Kinabutan ko ngamin idi ti agayat, iso akas tuyak ita. Manang? Crisel, narigat ti bumaket nga agmay may sa. Crisel, kayat ko amaman ti sungbat mo iti panagayat ko. Sapay ko matasanak ang mapaay. Sige. Tangay. Mapanagnagak mo't anasingpat ka. Sungbatan kan. Ha? Kayat mo asawan? Sinong bata mo ti panagayat ko? Wan. Ay, agyaman ako, Nay. Agyaman na, Crisel. Dino, orayan tabiit ni manang ko, ha? Tayam amo ka kan kuana. Kanyam amo kan tupay kadagiti kakabagyan me. Wen, Crisel. Kat agyaman ako, Nay. Nakaragragsakak, tas sinong bata mo ti panagayat ko kan ka. Nagkalaysa kami nga rod kini Dino, Mr. Lonely. Kat ita, nabindisyonan kami iti talo nga anak. Naragsak ti binangon mi a pamilya. Daytoy man ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Crisel. Crisel, pagayam ko, agyaman iti daytoy a pakasaritaam. Saan apudno ti ibagbagada at ti maestra ket mabaketan a balasang. Taawan panawenda a makiayan-ayat. Takasken ka, addaan kan iti pamilya. Ngemkit di, no talaga ang naikadang agbakbakit ka abalasang, ket awan mabalin mo. Tay kunada nga ruden, nagduduma ti gasat ti tao. Ket ala, sapay lakuma, tagtultuloy ti ragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Crisel iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.